nasabibwa bakaire baife tweidukanye eyo olwaleero ku musomo ogw'okuwasa okwekubiriza tuwase abavuka bangi ku mulembe guno ensonga ey'okuwasa tugiswirire yawo naggamba ng'era abantu okuwasa tituli kwendera irala kuwasa omuntu wagema emyaka 2 wayongera ku 35 nga wallahi omuntu odeemerera irala okuwasa leero tujja kweidukanyayo mu obusiraamu butusomesa ki bwatusomesa ki ku nsonga ey'okuwasa. Tujja kutandika nga tulinga ku kyafaayo kya nabiyullahi Adam alayhi salam. Adam alayhi salam nga tukaali kwingira mu musomo, Allah bwe yamutonda yamutamujana. Bwe yamutamujana istanasa yabanga Allah amutayire mujana ayenga ekiwuubaalo ekimuliku takibonanga. Nga tukaali nakutandika kyafaayo kya Adamu, ensonga lwaki omwana Adamu Allah yamweta insaan, lwaki Allah tabaraka wa taala yatweta abaana Adamu, nsonga ndala liunsihi, lwakuba nti ffe tetusobola kuwangaala ffenka. Omwana Adamu tasobola kuwangaala yenka, n'ensonga Allah tabaraka wa taala lwaki tweteba abantu, kuba ebbanga lyonna bw'oja ewantu olina kuwangaala nibainu. Allah tabaraka wa taala n'okutonda Adamu alayhi salam yamutamujana, bw'amala okumutamujana mu byengera byonna bye batusomesa ebiri mu jana, Adamu alayhi salam tiyalimu na mirembe paka Allah tabaraka wa taala bwe yamutondera ani Hawa. Kyatulaga nti obukulu bw'omwana Adamu kasita okula olina kuba ng'okola ki? Olina kuba ng'ofuna mwino gw'okola ki? Gw'owangaala naye, kuba omwana Adamu tosobola kuwangaala ng'oli wenka. Era yali sunna y'abanabbi bonna abaatusookawo okuba nga bakola ki? Nga bawasa. Mwana Adamu bw'oweza emyaka 25 kiba kirungi kikubirizibwa nnyo obutaswika myaka egyo ng'oli mu ki? Ng'oli muwuulu. Era obuwuulu ti bwa mu ddiini yaife ey'Obusiraamu. Kigambo kya Imam Malik rahimahullah yatukoba nti obuwuulu ti bwa mu Busiraamu. Omusiraamu yena kasita okula olina okola ki? Olina okuwasa. Era banamba bakubiriza nga zena tiyerese eyo inuma bavuka banange tukole ki? Tuwase, kuba iddiini lyaife litukubiriza okuba nga tuwasa. Allah tabaraka wa taala yatukoba mu Qur'an nga atukubiriza nga atwendesa kigambo kuwasa, yatukoba nti wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Bw'oba onyenda okuba mu bantu abalina amagezi kola ki? Wasa. Bigambo bya Allah tabaraka wa taala. Abantu abafubintiriza, abantu abalina amagezi agakola ki? Omuntu ng'olina amagezi abeebuuzibwako beebuuza ku bafumbo ezirajja kukwebuuzaako, ezirajja kubala mu magezi ebbanga ly'onoomala ng'oli muki? Ng'oli muwuulu. So bana bavubuka banange nga tugoberera ebiragiro bya Allah tabaraka wa taala mwene kutitonda tuwase. Allah tukobye nti abantu abo abafu Allah yatutonda, yatonda abakazi, yatonda n'abasaada, ng'ekikubo ekiri wagati waife ni mwene kututonda naye ensonga lwaki yatutonda na tusinga okuba nga atutegeera yatukoba tuwase. Abawasa inna fi dhalika, mazima mu kuwasa la ayatin liqaumin yatafakkarun, n'omuli amagezi eri abantu abatola n'abaki n'abafumbo. Nabbi sallallahu alayhi wasallam bw'ategeera yabanga atukubiriza ife baana Adamu abawangayira ku mulembe gwe yatukoba. Hadithi ya Ibn Mas'ud radiyallahu anhu yatukoba nti Nabbi sallallahu alayhi wasallam yatukoba nga atukubiriza naddala abavuka yakoba nti ya ma'shara shabab. Nabbi yatukowoola nti banange mmwe abavuka, man istata'a minkum alba'ata, omuntu alina obusobozi mwimwe falyatazawwaj, awase. Obusobozi Nabbi sallallahu alayhi wasallam bwali tegeeza mu hadith ti kujja kuŋŋaanya nga sente abeebugembe bonna basooka aleeta wuwo waabala.
Allah atukobye nabbi atukobye sallallahu alayhi wasallam nga atukola nti asobola mwimwe nga alina obusobozi osobola okufunaawo okusula osobola okuliisa omuntu falyatazawwaj era ng'osobola okuba ng'oli musaada ndowooza mutegeera bwenkoba nti ng'oli musaada falyatazawwaj nabbi atukobye nti ekisinga obulungi gye tuli tuwase lwaki nabbi sallallahu alayhi wasallam atukubiriza tuwaze fa innahu aghaddu lilbasar yatukoba nti emirembe kuno kwe tuwangalira naddala omulembe fena kwe tuli kuwangalira mu gubona omuntu bw'ono owasa ojja kwekomaku fa innahu aghaddu lilbasar aya abavuka saali n'ogwolingira buli abiseewo awo subhanallah mashaallah bw'ojja wale ku stage buli abiseewo subhanallah nga nabbi atukobye nti fa innahu aghaddu lilbasar bw'owasa kikuleetera okuba ng'oyikaikana wakoba nti alhamdulillah ninayo omuntu wange waikaikana n'amaiso wagaikaikanya wa ahsan lilfarj era bw'owasa kikuleetera okukuuma obwereere bangi mwife ku mulembe guno gwe tuli kuwangalira obwenzi bwa layisi ino era ni mubugembe muno mwena mwidye ebifo byamu ng'abantu bali awo byetutajja kwogerera wano ng'abantu bali awo baliwo kubakola ku bukole bwenzi aye bw'owasa obusiraamu nabbi ali tukoba nti kasita owasa fa innahu aghaddu lilbasar wa ahsan lilfarj waman lam yastati' yatukoba ng'amalayo hadith nti atasobola mwife kuwasa fa alayhi bisawm asiibe mande n'olwokuna lutakubitanga ku ssebo bw'oba oli mu batasobola kukola ki kuwasa siiba lwaki nabbi atukobye tusiibe fa innahu lahu wija okusiiba kulina bingi ngabo bw'oba osiibye tokola kino bw'oba osiibye tokola kino byona tubiidi babitusomesa nga ramadaani bw'oba osiibye omusiibi yeebisaatya saaba buvuka abali wano bw'oba tosobola kuwasa kola ki siiba okusiiba okwo kujja kukendeeza ku bwagazi bw'olina obusiiba okwo kwidda kukendeeza ku bwenzi bw'olina okusiiba okwo kwidda kukuuma kukukuuma ekkumi n'obwereere bwo so bana mbakubiriza nga ze natyereseeyo nnuma alina obusobozi wasa mba w'olinda ki wagema omwaka wagema ogwokubiri ng'aniini bw'otusuubiza ate ni bw'otusuubiza nga tukubona nga mu butuufu toli setodi buli kaseera niiwe buli ajja tyabiseewo niiwe buli ajja tyabiseewo bana tuwase fa innahu aghaddu lilbasar wa ahsan lilfarj waman lam yastati' fa innahu fa alayhi bisawm nabbi atukobye atasobola siiba wakula odemye okuwasa n'okusiiba toyenda kiba nange eidagala lirala ku muntu atakola ki atasobola azira busobozi kusiiba mu hadithi eyindi nabbi sallallahu alayhi wasallam nga gye yatukubirizaamu nayo nga ku nsonga y'okuwasa yatukoba حديث يا أنس بن مالك رضي الله عنه أكبر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة نبي صلى الله عليه وسلم يري على جدابان تبواسي بصحابة بوكم لينبغوا يا وانغارانغا نبو يبلا جرانغا بواسي يبقوا أنت منا وكاشا لواش تواسا من لواش تمواسا مواسي كان يأمر بالباءة وينهى عن التبتل nga abetaenda kuwasa nabbi sallallahu alaihi wasallam yakirobera eri abakoba nti nze nti okutuukiriza obuvunaanizibwa wobona nabbi sallallahu alaihi wasallam yawasa kati iwe niwaani ng'era atukobye nti ekisinga obulungi gye tuli kukola ki kuwasa iwe ate lwaki otaawo embeera eraga nti tuwase nabbi yatukubiriza tuwase era nga wayanha ani tabattul era nga alobera abantu abawuulu okuba abawuulu bananze nimwe nabbi yatulobera okuba abaki okuba abawuulu tuwase abale hadithi yatukoba wakana yaqul nabbi sallallahu alayhi wasallam yakubanga mu bigambo bye tazawwaju alwadud alwalud nti bana muwase obwana obuto muwase obwana obuto obukola ki obuzaale ino mubwidi era mumubona tononya yateka abandi balina ensonga daabwe yaja yanoni wa myaka 2 yasitukira mu wameka
mwana nga alina ebibye byanoonya titukobye nti kibi. Ayi mu hadithi Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatukoba tukole ki bwe tuba tuwasa tuwasa obwana nga buki tuwasa obwana obuto bwe tuyidi nti aha awo mu maka ago bazaaze bulungi alhamdulillah. Nabbi yatukoba awo we tube tuba awo we tube na watuufu tuwasa obwana obuto obukola ki obuzaala luhaki yatukoba nti fa inni mukathirun bikum al-umam yawm al-qiyamah. Nabbi ayenda yatukoba nti ayenda ide kuluna kwa olw'enkomerero nga nasinga ekibiina kino ekisinga abantu bana mulekere kukongola banayimwe wano waliwo abafumbo mulekere kukongola banayimwe wabaawo n'obwa myaka 10 bantu babiri bonka bati mutye Mungu ya mutye Allah tabaraka wa taala omulimu mugukole. Nabbi atukobye nti fa inni muwasa obwana obuto obukola ki obuzaale ino fa inni mukathirun bikum al-umama yawm al-qiyamah. So bana mubuwase mutaleka baana babene eyo mbisagati kubeeyo kudibireeyo nga muliwo abasobola okubawasa era ndi kubabona muliwo. Saba Allah tabaraka wa taala tuwo mutima oguwasa era tuwasa era Allah saba Allah tuwo mutima oguzaala obyokulabira byani ya Allah tabaraka wa taala nibo pulaninga wa pulaninga ebiri bitya seeka Mungu naidi ekyokulisa kyani kya Allah ebyo tibibyo. So ni hadith Nabbi sallallahu alaihi wasallam atukubiriza okubanga tuwasa abaana abasaala abazaaleeni. Insha Allah mudakiika eri entonotono katuboneyo ebirungi obukulu ebirungi bye tufunanga tuwasiisa eri abakoba nti seeka ife tuzira sente kansookere ku kya sente kyeni. Allah yakyogera kwatya ku muntu ali kwenda okuwasa mu bimu omwana Adamu byofuna ng'owasiisa ekisookera irala kansookere ku kyemwenda okuwulira kya sente. Allah atukoba mu fawaid edokuwasa azawaj majlabatun lilmal warizq alhalal. Omuntu kasito wasoti oba otandise funa bugayiga tokitolawa. Allah tabaraka wa taala akoba mu Qur'an abatenda kuwasa muwulirize wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihim Allahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Allah tukobye nti muwase obwana obwo obuto bwe munabuwasa baneri yasinga okubategeera okusinga Allah eri yatutonda okutola ku Allah bwe mbamwikiriza nikula nti tujikiriza nti kitabo kya Allah titwikiriza buli bubaka buli mu Qur'an nini buno buli mu Qur'an yene eyo. Allah tukobye ntuwasa abaana abato bwe tunabawasa era tuwasa era yakoba n'abazaire nti muwe abantu abalo be mubwine mu obulungi mubawa abaana bayimu abo buwala bakoleki kuba tojawa buli avaayo ogwona musomo guli awo gwe bawana afaanana atya wona tibajja kuwa buwe ng'oli awo otyo bona musomo guli awo. Ayi Allah tukobye tuwe tuwasa abaana abato era yatukoba muwe abantu abalungi abaana bayimwe. Yakoba nti in yakunu fuqara abantu awe banaba abaavu yughnihim Allahu min fadlihi kasitaba n'ataawo mbeera Allah yakubagabirira Allah ajja akola ki Allah ajja kubawa sente bana timubonangayo bantu abayeba wangaala ku kyalo kuno nga wallahi embeera neeyo ayo kuva bwe baawasa Allah yabasitula tukobe nti mubabonangaku seeka timubabonangaku baana nga baali wano nga wabulidde awangaayira ani wano nga sebo wa kikomando kya misana kya igulo nga nediriwo sente dendiriwo ayi olunaku lwe yawasanga Allah yamusitula amadaala titubabonangaku. Allah ate bwakobye nti in yakunu fuqara kasita abanga baavu yughnihim Allahu min fadlihi Allah ajja okubawa riziki kasita banawasa tawo nsonga bano omulimo gwo iwe kola mulimo gwo wasa muntu wo ojabona riziki nga eida banje ino nze mbaye mu tawuni yawo ne munange ngana atera okwida namubuuza ekibuuzo nti munange okuva bwe wawasa embeera eri etya yakoba nti wallahi nze nali tibanga mukuna kakaire nga kange aye wallahi okuva bwe nawasa Allah esente dampaire ninza aja naava wano naja yenja naja nasubula byona byona
okuva bwe yawasa embeera ti ya buliido. Renti Mungu asasula na myezi 3 so 4. Bw'oba oli kwenda Allah tabaraka wa taala akusitule mu byenfuna kola ki? Bw'ona abeeyo waaddeemu okuwasa dasigalira awo ku 5,000 mitwalo 10. Bw'oba wenda Mungu akubyemu wasa. Bw'oba mulala Mungu akuwadde udo. Mungu akuwadde do da kikomando. Aye bw'oba n'omuntu Mungu akuwadde imwe. So bana tukole Mungu atuwedda ife. Tuve mukuba nti Allah atuwe edido wenka. Ibn Abbas radiyallahu anhuma bwe yali ayogera ku aya eyo tafsiri waayo atukoba nti raghabahum fi tazwij wa amarahum bihi. Allah tabaraka wa taala yatwendesa okubanga tuwasa. Mungu watwendekeza okubanga tuwasa. Lwaki ife titweyendezaaku? Waraghabahum fihi. Allah atwendeza okubanga tuwasa era yabanga atulagiire. Wa amarahum bihi, yatulagira okubanga tuwasa. Kuba okuwasa era tuba tuligondera biragiro bya Allah nga tulikubita mu nkola. Era Ibn Mas'ud ku aya ndala eyo yayogera yakoba nti iltamisul ghina fi nikah. Munoni obugayiga mukukola ki? Mukuwasa. Oda kubaawo omwaka mbu oli kusolooza difuna ebitwalo mulundi mulala. Allah Ibn Mas'ud bwe yali ku aya eyo yakoba nti yagivunula yatukoba nti iltamisul ghina, tunoni obuki? Obugayiga fi nikah, mukubanga tukola ki? Nga tuwasa. In yakunu fuqara yughnihim Allah min fadlihi. Watunaba abaavu Allah tabaraka wa taala ajja kubanga atugabirira mu bingi byayina. Tumaliriza insha Allah ni hadith nga 2. Nabi sallallahu alayhi wa sallam ku nsonga ndala eyo yatukoba nti 3 haqqun ala Allah aunihim. Abantu ba mirundi ejja 3 Allah tabaraka wa taala tasobola kubalekerera. Abantu ba mirundi emeka 3 Allah yakoba tasobola kubalekerera mu mbeera gya balimu. Mu bantu abo jakwogerayo mulala yakoba nti wannakihu alladhi yuridu al-afaf, ayenda okuwasa ng'ayenda kutebenkera. Allah tasobola kubanga akulekerera. Bana mulowooza Mungu bwe tunawasa ajja atulekerera? Tuwase, tufuna abakyala tukole ki? Tuwase. Allah tabaraka wa taala yeewaayo obutatulekerera. Lwaki tuleke empeera edifaananyi kyo daatujjaku? Empeera edo bana tudinoonye tubenga tuba mu Allah tabaraka wa taala baana banga asitula era baana banga awandiikaku okuba nti atugabirira min fadlihi nga bwatukobye mu aya. N'ensonga ey'okubiri lwaki tuwasa? Tuwasa kubanga tuyiduza ediini yaife. Hadithi ya Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yatukoba nti okuwasa kitundutundu kya ediini. Ediini bwe liba 100%, bw'oba oyenda okukola ku 50% yaayo wasa. 50% ey'ediini eno ey'obusiraamu eri kuki? Ku kuwasa. Era kasita owasa nga tukoba nti alhamdulillah yayidwiza ekitundutundu ky'ediini ye. Ayewo fena tuli awo bana tuyidiza ediini yaife. 50% yokobe nti eyo nkola ki? Njiina yo ng'eriwo. Tuyiduza ediini yaife tuwase, tutatya kuwasa. Allah tabaraka wa taala yatukoba nti ajja kubanga atubeererawo era ajja kubanga atugabirira ne mu nsonga edindi ibiri donka denjo maliriza najo. Almuhafadhatu ala al-ansab, okubanga tukuuma endyo daife. Allah bwe yali ayogera ku mwana Adamu afiire ng'azira kyaleseewo, yakoba mu suratu Nisa aya esemberayo irala nti inimru'un halaka. Allah bwe yali ayogera ku muntu afiire nga tawasanga, yakoba nti omuntu bw'afa bw'azikirira
omuwulu bw'ofa oba okoze eki oba tofiire nga bayino iwe oba ozikiriire wakobya nti inimruun halaka omuntu bw'azikirira azikirira n'aliwa laisa lahu walad n'oyo azirayo okuyaire gwalese ku nsi n'oyo azira yaire gwakoze eki gwalese ku nsi bana tutaba mu bantu bajja azikirira oidi lwonaaja seeka toidi so tube mu bantu abajja okufa nga tolina betuleseewo oku hifdhul ansab okukuuma endyo daife anti yafaayo alhamdulillahi nayo mutabani we ate mutabani we atukoleire ebirungi bingi asigala taafuna ku mpeera ayo omuwuulu ozikirira wena wena myezi gigi 2-3 nga fena tukwerabira ate kabiri tuiduki gundi nali yatya omwedi anti ngezira kwidukira bana tuwase tukuuma endyo daife tibeewo abantu batwidukirire kutusigale nga tufunamu n'empeera nikyensembyayo ate nga kikulu okuwasa tuba tugondeire mateeka ga Allah tabaraka wa taala n'omubaka we Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kuba batukubiriza era Allah tabaraka wa taala yatulagira nabbi sallallahu alayhi wasallam yatukubiriza era nga yena yatulagira okubanga tuwasa bana tuwase mukuwasa mulimu ebirungi bingi era singa tuba wano kutyama kwogera ku birungi bya kuwasa tetusobola kukola ki kubimalayo tetusobola kubimalayo olw'obungi bwabyo tuwase banange abaana b'obusiraamu baliyo tubawase tosobola kuwangaala wenka n'ensonga Allah lwaki yatondera Adamu ani Hawa kubanga twegamu okubanga tetuwangaala fenka tulekerawo okuwangaala fenka bw'oba olina omulimu gw'okola kola enteekateeka obe ng'owasa tuukirira baaba w'omuwala mukobe ensonga do bw'anaabona obulungi mwiwe kuba Allah yatukoba nabbi sallallahu alayhi wasallam yatukoba nti man idha ja'akum omuntu waba akwidiire iwe baaba man tardawna dinakum mwasiima idiini ye wa khulqahu n'empisa de fazawwijuhu mumuwa omukyala awasi aye kabiri tolingirira oyina ki oyina yekizimbe kodi ate kabiri kodi ate ya rabbi mwe mwawasiza mwafaanananga mutya lwaki ife mwenda tuwasenga tulina ebizimbe imwe mwabiina timwabiina Allah mwena abibawaire buwenga mu mazzi mwefeena mutuleke tubenga tutandika nga bwe mwakola ki nga bwe mwatandika mudeme tusaba matanka ga mitwalo 10 nze zene tanka wene ka kulemya okugula lwaki ogisaba ate kabiri omwana ali kutandika obutandike abenga akuletera tanka so bana twendeza abantu okola ki okuwasa tubanguyirize bwabanga balese banaabo okubanga bendo okubanga betebenkera nga bawasanga era nga bona bafumbirwa kodinga waliyo ekibuuzo subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayhi kodinga waliyo ekibuuzo